Mina ngizahlala ngikhuluma ngofasta. It worked for me and sengikubona ngiyakubona ngiyakwazi ngiyaku-understand ukuthi kusebenza njani. Ngifuna ukuzokuphinda futhi ngihlala ngiwe-explainer why am I an advocate of ukufasta. Nxa ulezi izathu zakho zokungafasti it's okay. Lawe onatha amaphilisi ekuseni othi ngikutshele i-12 hours 13 hours yona le yikufasta. Ungabi disheartened uyabe ufastile. Ungaqeda ukudla ngo7 ntambama wanatha amaphilisi akho nxa kuyuthi unathe ekuseni la ntambama awusadli lutho kuze kuyechaya kusasa maybe 8 ekuseni lapho ozabe usunatha amaphilisi kumbe even u7. That's 12 13 hours of fasting ufastile. Anyway, ipoint yami ukuthi ukufasta kuyasebenza. Ukufasta okwenza sidingi samanye ama reasons ukuthi akusebenzi haye kunjani kuyakhweza i-cortisol. Yebo ngoba ukufasta kuyastress umzimba kodwa that happens usaqalisa umzimba wakho uzakujayela ngenxa yani kanti kudala phela ukuthi sithi fasting ukuthi nje sizama ukubuyela kuma basics kodwa sakwazi ukuthi sisibisele njani sidle ekseni sidle emini sidle ntambama kodwa kulama snacks angu100 in between kulabo cocoa kulabo fanta kule orange juice kule donut kulama biscuits kulama popcorns kulani kule pizza le meeting kulama cookies so kunenge okuyizinto okudliwayo in between ukuthi siku-correct sakwazi ukuthi sithi siyafasta kahle kahle asifasti sibisela umzimba lapho kwakumele uye khona. We're going back to the basics. Ngiyamthanda uDr. Jason Fang nxa ekhuluma ukuthi abantu bathi ngiwaqasa intermittent fasting athi no mina ngayiqinisa kuphela ngi-understand ukuthi vele abadala bethu babe sidla so and then sasesiphanjwaniswa food industry really food industry big pharma kunengi nje kwasiphambanisa along the way besenza bona business yabo making money out of. This is why besithi Kellogg's is one of the richest, one of the millionaires ngenxa yani wasifundisa ukuthi breakfast is the most important meal of the day kodwa bathe sihlakaniphile sakunanzelela ukuthi ukudla ekuseni actually kuyasibulala kusiqeda amandla siqayise ilanga sidiniwe sitshone sisithini yabona. So sometimes it's not about that. Mina mbona ngani kahle esikwenzayo ungakukhangeli ngokuthi siyafasta akuyafastwa kuyancishwa ukudla sibisela umzimba kuma basics. I16 hours of fasting vele yayisenziwa kodwa yayingabizwa kuthiwa 16 hours of fasting. Inengi lethu leli sababona inengi bethu futhi ngingatsho ukuthi sabona okhulu bethu we also involved in ukuvuka ekuseni sisiye emasimini singadlanga lutho sivuswa vukani sambeni emasimini. Mina ngakwenza 5 am siye emasimini 6 am siyasebenza 7 8 9 10 11 kungakadliwa sasingafeyinti futhi uyakusebenza uginqa ilanga lichisa be sasingafeyinti sasile mzimba right. Kwasokubuya ke leyo technology lawo business angapheliyo kwaba le snacking sabona ngani ukuqalisa ilanga lakho kwaphi umsebenzi esiyenzayo thina sebenze ema-ofisini kodwa ukuphuma endlini ungadlanga ngo7 angitsho natha amaphilisi ungadla kungani i-emergency ungani uza collapse khona lapho awuhambela ngenyawo ungena emoteni kodwa usudlile energy ngena leyo uyayenzana yabona and akuso fault yakho akuso fault yami fault ye-system we were led on but sesifundile sesifuna ukucorrecta lokho ngoba sesibonile ukuthi akuzange kusenze sibe yisidudla kuphela maybe ngabe kuba yisidudla kuphela kodwa siyagula abantu bakithi ingxenye wena nxa ungekho affected uzakuthatha kube indaba encane. Abanengi bethu siyagula and it doesn't end kusiya abantwana bethu bayagula. We have 12-year-olds ole non-alcoholic fatty liver. Kunzisa ubuhlungu mani kunengi diabetes esibazwayo bele 9 years not even type 1 type 2 diabetic ele 9 years ube insulin resistant nini ngasithi faka ifiber eningi ngiyeza ubuhlungu abanenge sithi ngiyakanga ngisebenzela sibe kodwa iproblem ukuthi kuyadura ngikuyini kanti okudurayo yifiber kumbe ikugula sesikhuluma iqiniso and kwesinye isikhathi I can't help ukuthi ngitshengise okwami ukudla ngenxa yokuthi ngiyabe ngifuna nje ukubonisa i-idea ukuthi faka ama-vegetables faka into elama-healthy fats faka into elama-proteins dlana from mother nature
umgani wami yabugcwala ama-vegetables, ule avocado, ule nyama, ule qanda, akula processed laphayana. Yiyo i-idea emfuna ube layo. Angitsho ukuthi lawe hamba othenga amaqanda, hamba othenga i-avocado, hamba sebenzisa ukudla okukhona kuwe khona lapho. Angizange ngithi hamba othenga i-broccoli kumbe i-celery kumbe i-green pepper. Ngithi dlana ukudla okule fiber from vegetables, dlana ukudla kulama-healthy fats, ungakwenzi kube expensive, dlana khonokho kukhona. Mina engikudlayo akukho expensive ngoba lapho engikhona sikuthola kuchiphe kubolile vele. Ungacabanga ukuthi hey ukuthi udla yena udla, lapho engikhona yikho kukhona okuchiphe kwangikhona. So sesifastile, yikho kokwenziwa ngabadala bethu, sifaka i-fiber, ivele yayiyiyo. Umzimba lo wadalela ukudla from mother nature, okugrow from the ground, that okuhamba on fours, including i-chicken ehamba on twos, okuphaphayo emoyeni, okuswimayo emanzini. As long hambelana lo mzimba wakho ukudla is the best food from mother nature, ngoba owasidalayo wasidala wasinika lokudla kumele sikudle. Lokhu okucalculatewayo elab kuhlanganiswa kuyenzweni kube thini, it is addictive, kugcwele ama-colorings. Asoze siphume kikho completely sisemhlabeni, kodwa mfuna ukuthi nxa ukudla uhlale ucabanga ukuthi lokhu ngokuwrong. Ungakudla ngaleyo ndlela uza kudla differently. Nxa ulayo umntwana osutshele kwathiwa ungu-type 2 diabetic, ele 13 years, ele 9 years, uzakuba kwazi ubuhlungu bento leyo. Nxa ulomntwana osele non-alcoholic fatty liver, nxa ulomntwana who's just starting i-puberty, a girl child ole 14 years, kuthiwe ule PCOS, which is now called PMOS by the way. Ngizakufakela i-video ngubonisa i-argument ade senzakala besithi PCOS is not a metabolic health condition. I-PCOS yikho isiyi-PMOS ngoba ngiyithukela ku-ovari. So enzama ukukutsho nje bakithi, kulungisa. Imkhuhlane le idalwe ukuthi siphume ku-mother nature, siphume kuma-basics, siphume endleleni okumele sidle ngayo. Ungayikhangela i-fasting le sikhuluma ngayo ngalelani ilihlo lokuthi sesizipanicha, sesisithini. No.